Reka nizere ko mukomeje kumererwa neza mwebwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira hano kuri Rwanda News Updates cyane kugezaho udushya ndetse n'amakuru abari kugenda agaragara hirya no hino. Muri aka kanya ngufite inkuru isa n'itangaje cyane, dore ko ufitiye abagore 10 hano bafite ubwiza kandi banakomeye, bari mu nzego rero zitandukanye za guverinoma y'u Rwanda. Ese nabahe aba bose ngiye kubakubwira, kuko rero uretse kuba batanga serivisi nziza cyane, bakaba bihariye imyanya ikomeye muri guverinoma hejuru hariya, bakaba bari rero mu ministeri atandukanye, bihariye n'ikindi kintu cy'ubwiza ku mubiri, ari nacyo rero iyi nkuru ngiye kukubwira ishingiyeho cyane. Urutonde dukesha rero Celebs Magazine iyo yakoze ubushakashatsi kugira ngo ibadushyirire ku rutonde. Reka rero mbakunyuriremo muri make cyane, nkubitsa ko iyi ngiyi ari Rwanda News Updates. Niba ushaka udushya ndetse n'amakuru mashya kandi agezweho, kanda subscribe ubike no gukanda kuri iyo nzogera, urahita ubona wemeze rero notification cyangwa se amamenyesha, ujye ubona ubutumwa igihe cyose tugushyiriyeho inkuru zizajya zigufasha mu buzima bwa buri munsi. Reka rero uru rutonde dukunyuriremo uko rwakabaye, duhereye ku mugore wa 10. Umugore rero ukomeye mu Rwanda kandi mwiza uza ku mwanya wa 10 ni uwitwa Belise Kariza. Reka nkubwire byinshi kuri Belise Kariza. Belise Kariza ni umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubukerarugendo muri RDB. Ashimwa byinshi rero birimo guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda, ariko nanone ngo itoto rye rireshya abamureba. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Aurore Mimosa Munyangaju. Byinshi nakubwira kuri Aurore Munyangaju, ni minisitiri mushya wa siporo, akaba rero afite impamyabumenyi ya Masters degree mu bijyanye n'imicungire y'imishinga cyangwa se mu cyongereza ibyo bita Project Management, yakuye hariya muri kaminuza yitwa Maastricht School of Management mu Buholandi. Numwe rero mu banyapolitiki abanyarwanda badasiba kuvuga ko afite uburanga budasanzwe mu Rwanda. Umugore ukomeye mu Rwanda kandi mwiza uza ku mwanya wa 8 yitwa Dr. Diane Karusisi. Akaba rero ari umuyobozi wa BK Group cyangwa se akaba ari umuyobozi wa Beka. Akaba rero nawe abantu bamugana bamushimira imitangire myiza ya service, ariko nanone bakagaruka ku buranga nawe yifitiye bubereye ijisho. Ku mwanya wa 7 turasanga undi mudamu ukomeye cyane, akaba ari Nyirasafari Esperance. Rero kugeza ubu akaba ari umusenateri hariya mu nteko ishinga amategeko, nyuma y'igihe rero kitagera ku mwaka ari minisitiri w'umuco na siporo. Naho undi mugore mwiza kandi ukomeye hano mu Rwanda uza ku mwanya wa 6 ni Soraya Hakuziyaremye. Byinshi rero nakomeza nkubwira kuri Soraya Hakuziyaremye nuko kuva ku itariki 18 z'ukwa 2018 ari muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi, bigaragara ko rero yazanye impinduka nziza cyane. Abakoze rero uru rutonde bakaba batarashidikanyije kumushyira ku banyapolitiki bihariye rero mu kugira uburanga buhebuje bugaragarira ijisho. Ku mwanya wa 5 umugore uhaza mwiza kandi ukomeye hano mu Rwanda ni Paula Ingabire. Paula Ingabire rero akaba ari minisitiri w'itumanaho n'ikoranabuhanga mu Rwanda. Akaba rero ashimwa na benshi, ibintu byinshi biri mu muvuduko w'ikoranabuhanga mu Rwanda. Gusa rero by'akarusho ngo ahiga uburanga abandi banyapolitiki bakora umwuga umwe, nubwo rero bamushyira rero kuri uyu mwanya wa 6 badasobanura neza icyo bashingiraho bamushyira kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 4 turahasanga Claire Akamanzi. Claire Akamanzi rero akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Akaba rero hari n'umwe mu bashyizwe kuri uru rutonde rw'abadamu beza bari muri guverinoma y'u Rwanda, ndetse bafite uburanga butangaje n'imitangire myiza ya serivisi. Ku mwanya wa 3 turahasanga Kampeta Pichete Sayinzoga. Kampeta rero akaba ari umuyobozi wa banki itsura amajyambere y'u Rwanda BRD. Akaba ari n'umwe rero mu bakora imirimo ye neza kandi akayikorera ku gihe. Gusa ibi rero ntibibuza abamugana kuvuga ko ari umwe mu bagore bafata ibyemezo mu Rwanda bihariye ku bwiza n'uburanga bibereye ijisho. Ku mwanya wa 2 rero umugore mwiza kandi ukomeye hano mu Rwanda tuhasanga ni Michaela Rugwizangoga. Michaela rero ni umugore ushyirwa ku mwanya wa 1 mu bagore bafata ibyemezo mu Rwanda bihariye rero mu bwiza
ndetse n'uburanga bibereye ijisho. Ni umuyobozi mukuru w'ishami ry'uruganda rukora imodoka Volkswagen Rwanda. Urumva ko rero nawe uretse kuba akomeye afite n'uburanga nk'uko namwe muri kwibona hano ku mafoto. Ku mwanya wa mbere turasanga Ines Mpambara. Ines ahagarariye abakozi muri Perezidansi y'u Rwanda. Uyu nawe rero ngo uburanga bwe ni ntagereranwa, dore ko abagize amahirwe yo kumubona amaso ku maso bahamya badashidikanya ko mu bagore bari muri politiki y'u Rwanda beza adashobora kuburamo. Reka nsoze nkwibutsa ko aba bagore bari kuri uru rutonde atari bo bagore bashimwa mu kazi ndetse bagaragara neza gusa. Nk'urugero nka Madamu Jeannette Kagame ntabwo yagaragaye kuri uru rutonde, kandi nawe ari mu bantu buzuza inshingano neza kandi bagaragara neza cyangwa se bafite ubwiza bari muri politiki y'u Rwanda. Ku ruhande rwawe nawe ushobora kuba ufite bamwe ushobora kongera kuri uru rutonde. Ese nabahe? Bimbwire muri comment, aho rero urubuga rw'ibitekerezo rufunguye. Twibutse ko iyi ngiyi ari Rwanda News Updates. Nizera ko waje gukora subscribe niba utarayikora, ahita uyikora nonaha, ndetse niba ugejeje muri aka kanya ukireba iyi video kora like kuko wayikunze nta kabuza. Tubonane mu kanya gato nkuzaniye izindi nkuru ndetse n'udushya biraba bigezweho.